Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kasur ergiu kinong upar silong belim, haka katlai tarik unailur arhajar arpuwei, kalapan long da kajing soy kerteng, ban penremjur bat dawa ban penkloino, ban pensitom mardor ya kibadon keti ban penyap ya uba Chesterfield thank you, ya kebala penlong hapok laimer bat hakenton nong kse. Kene kajing penlong soy kerteng nakaliang kasur ngiu kinong opor silong melim kalong ban ken mau burom ya kajing dap sibenai kajing syak setiap ubat ceris hapo ing sa jungu lasdang bad alam ban soy kerteng da kihenman bat kipara bat kibahaya ngasem jung ubat Chesterfield thank you kasur kinong opor silong melim kan penlong ru da kajing thang teng shop ha kate kaju hi kajaka ka penlong sibit ha kpor ndru baje janmit. Kadak jong kajing kenmau ya kani ka jing dap sibenai jong kajing syak penyak jong ni na kaliang ka kenhun badan hapo kasatri jong kasur ergiu unong perselong melim isau ban penpau ya kajing ai kublei ya pi kibahiang asam kibala ban yadon lang ban ni hakani ka step ke pemerintah hoi kani ka kasenjam kaba ni na kaliang kasur nang ni na po kathan opor silong melim nasim yang dikesenjam ban pedi ban dawa syak sarkar kaba lek menti hadu kat ni menta kumbangi kamsim nadon ni kanu kata ka kajing pensitom ya kini kulit kibran keti hak bensim ya kajing im jong iba cie tekum kasur jong kinong melim opor silong melim hakani kasngi lasim ya kani ka benta kaban pelong ya kani kajing soy pai ba hakabangin penbut pat kajing lang thang ten shop hakpor sia pun rubaji sibit janmit tekum tangi khot ni weri pai ba bro kibani kibala bani sim benta hakani ke program bakin wani sim benta kajing sekham bani kermen baling ba kani kasur kebami na kani kajing lang kandai kasur keban pensawai ke sarkar bat kumbangi pak sarkar menta kadang thung ya taka judicial inquiry bat ikerman scam baling ba kani inquiry kandai ka inquiry ka bakuy bat ikerman scam baling ba kasur kasur jong babun ibami na kaleng ka priho nyaw truk kan ay ka taka besar ka bahok na kamenta iba aci penhun ni pisang balang badan ni apa paslong bekentuk untuk PSU FKGP HOC HONIF ni pelong yang nika jing ya ya ni kata ka benta ben ya sarkar mengipun kata ka mesim basokya ben perem halo ka jing ja yang ba kien nila saw yang ni ka kunhun ru da ka sur ngiu nung opor silong meliam nan ding ta ka ni sa pelong yang ni ka jing le benta mestem ka ni por makan sistem ta sport ujian da ngin don yang ta ka segini ca campaign peni ini wer baru kinwan smat ini simentalang akan dibentar bat hasbet janmian akpon ribujia kasadon ru kajingelang balengkot baju kapur kan sadon meding kan shop ngenta dia itu kulet la dokti ban simenta kajing imjin ba cia dia nak yang jongi kiseng nilai ngidon tara mesti masokya ban ngipa ka keruak semolem di bahaya ngasem nurki ba indon kamet untuk kakya ya barwa ban nget mulai ru ndor kap api